Верені жюлі пушланны май республика азырғаны ражазем профилактика эшпужева елзі бұрай. Шулер хрусырлық инспекторзем веренегензен шөреген вырынзенже шул баллызыне, светофорзыне, кажызыне демлі хуйраща. Теллеве ажызембе жығынны пыдырмасын жотне чагарасы. Шетбуринде кыжал республика шулизем жинже пилік ажан пурныше тадылынан ингексен пурде аслызен айбебе жығынна. Чакна жудайлызы инспекторзен водительзене хывыртлық ергене бұған ман хрушсырлық пижихейбе uzы курмажын загалашы. Ажызыне ядарлы ларгыш сыр туртарныде час-частер булайд. Шулдалық пұшланларын бапуры ергенне посны вижебене яғын теслі тупса баларына. Шетмеліксен жұтне чагарасызы хрушсырлық әрне акция бұжарына. Он бажығынны әш шул жинжекіна марш кулзен жеде ердет. Инспектор зем премыш клаза каягансыне шуран шүрегенен свидетельствіне барашы. Памяткара анзат шулдер правилызыне азайлдерне. Хейзен школдан, то есть килден бушлаза, школа жичен маршрут ширмала. Шамбада вазамали эбер хадерле заходом ренде шак лиз дайынды. Мен жендезен шак лиз хазен школа ялды евренегензенде, хола евренегензенде безопасный маршрут шагда рисовать тумала. Шак жилецене эбер участник дорожного движения ялдызи шинзене барашын. Тетем вагытра Эшрен даврнашы, тетем вағытра зенен көрінмалды жүкі. Шамбада пирин вондвады шинзене яғын шыл жинже вилнезем деп борынды пешеходсем. Шак ингексем сағарақ бұлчы дезе, шак мероприятине эбірде худшынашын.